Yo, what's up, guys? How are you doing? I hope you're doing good. Uyu munsi bazaniye akantu k'ubwenge. Bazaniye akaranca k'ubwenge kabisa kandi kari simple ku buryo umuntu uzabona ugakoresha azareba avuga ati kabisa uyu muntu azi utuntu uyu muntu ni umunyamugi. So ukuntu kameze ni akantu kari simple umuntu wari wese yagakoresha. So imbere yako ni uko haba hameze interface yacu uko iba imeze. So application aba ari kuri list ordre alphabétique. So noneho akantu gafite k'agakoryo katumye nkabazanira bavuga ngo ukora search wandikamo inyuguti aho muri screen, then telefone ikagukorera search ikakuzanira application cyangwa se contact ihuye n'iyo nyuguti. So twanditsemo o haje opera mini, twandikemo twandike y, so hajemo youtube n'abakontakte. So murabona ko aka kantu n'ubwenge, ndakeka n'ahandi hantu wakabonye. I hope you enjoyed it, guys. Don't forget to subscribe on my channel YouTube, Harris Joe, and then leave me a comment. I'll give you a link in the description. Thank you for watching. See you later. Boom.